He ratona hou e whakahaere ana e te iwi mā ngā wā hine hapu me o rātou whānau ko whakatūwhirahia i Porirua. He mea atu nā te mahitahi a te iwi o Ngāti Toa Rangatira, rātou tahi ko te tariranga hau i te hauora o te wāhine i te whare wānanga o te upoko o te ika. Ko te ia o te ratona i hua mai ai nā rangahau mō ngā wāhine Māori ka pāngia e ngā āhua maki huhunu. Anei a mare haimonariki. He whare whakawhānau i Porirua nā Ngāti Toa Rangatira, a e whakahaere hiana e Ngāti Toa Rangatira. They're steering the waka, and the rest of us are bringing our skills and our strengths so we can surround that whānau with what their needs are. Kei Te Puna Wairua ngā ratonga whakawhānau katoa, pērā i ngā tapuhi whakawhānau, mātanga hāpūtanga, ratonga oranga hinengaro anō hoki. Child services, services for maternity, services that they have for stopping smoking. Tūwake ai au ki runga nei ki te whare hoka hoka no tangaro. Ko ngā karakia whakamānua i te whare i tū i te rā ā-ao mō ngā wāhine, a i tai atu wai te kāwana tianara a kahurangi Cindy Kiro. Ko ia te ruruhau o te Tātai Hauora o Hine, arā te pukapūranga hau i ngā take hauora wahine i te herenga waka, nā rātou a Ngāti Toa i āwhina ki te waihanga i tēnei whare. This means that we have really got the support of one of the most important Māori wahine. And we had our kaumātua with us. This is a journey that everybody knows we have to take. We have to change things, or nothing will happen. And our babies and our mums will continue to be harmed and die when they don't need to be due to the structural services that are happening at the moment that need to change. Hei tā taku para e te pautikanga o Ngāti Toa Rangatira, ko te Māori o te ao Māori, kua tō ki te wāhine. It needed to ensure that it had a special cognizance about it, a special wairua about it. And, you know, I think they've done a great job in capturing that. The dekua, all the whakatauki, the kupu that's been used, the name of the place permeates that and strengthens that. And the difference is that we work on wairua Māori, we work on taha Māori, taha inengaro, taha whānau, and all those principles and guiding tikanga and kaua that we know and understand within our worldview. Mare haimonariki, te Ao Mārama.